Vaši projekti izazivaju mnogo emocija i mnogo komentara. Koliko je taj sud javnosti bitan? Da li vas to na bilo koji način ometa ili stimuliše u radu i da li je problem to što u Srbiji uvek više volimo da makar stoji nešto i prazno, nego da se napravi nešto novo? Jeste, tu ste u pravu. Taj otpor prema novom smo registrovali više puta unazad. Ja ne znam kako to da objasnim tu vrstu pojave. To je prosto jedna vrsta navike. Jedna vrsta nekog rutine, svakodnevnog kontakta sa spoljnim svetom, sa ambijentom, koja se urezuje u neke mentalne mape ljudi, korisnika tog prostora. On jednostavno posle izvesnog vremena, bez obzira da li je prostor i koliko devastiran, ne primećuju njegove loše kvalitete, jer ga upisuju negde kao zatečeno stanje, na njega se naviknu i naviknu da žive sa njim. I sad svaka promena je u stvari jedna vrsta nekomfora, jednog diskomfora, jednog izmeštanja iz regularnog komfora na koji su ljudi navikli. I po prirodi stvari su odbrambeno raspoloženi prema njemu, idu u gard, u stvari, bez obzira što ne znaju tačno šta brane i od čega tačno brane. I mislim da je to jedan fenomen sa kojim smo generalno kao arhitekte suočeni, jer se bavimo, naši objekti direktno utiču na fizionomije i lica gradova. I samim s tim su jako izloženi i sudu javnosti. Međutim, ima tu nekoliko još stvari koje su isto bitne. Recimo, lični sud je jako važan kriterijum. Znači, mi najpre prolazimo kroz jednu vrstu ličnog samokontrole tokom rada na tom poslu. I tu treba da budemo mirni, da smo dali apsolutni maksimum, da smo založili maksimalni trud, da nismo popustili, da nismo uspeli da dovedemo u neku neugodnu situaciju ni samu struku, ni nas lično kao arhitekte, pogotovo što su poslovi kojima se bavimo izuzetno odgovorni. S druge strane, to je sud profesionalne javnosti koji je fokusiran bukvalno na predmet delovanja na naših same struke. I to je isto dosta važno zato što opet ne znamo da li smo izneverili nekakve esnafske kanone ili nekakvo esnafsko poverenje i da li smo eventualno uspeli sopstvenim delom da čak možda doprinesemo i popularizaciji struke i njenoj afirmaciji i nekakvom njenom ukupnom boljitku na određeni način. I konačno sud javnosti koji opet ima, koji je strašno važan jer smo kao jedna posebna vrsta umetnosti arhitektura, izloženi sudu javnosti u smislu komentara i kritika, koji često mogu biti i argumentovani i neargumentovani i ima i za i protiv i tako dalje i tako dalje. I Gete je jednom lepo rekao da je odnos prema umetničkom delu, u stvari javnosti prema umetničkom delu može biti da javnost analizira bez potrebe da u njemu uživa, da uživa u umetničkom delu bez potrebe da ga analizira i da uživa u umetničkom delu analizirajući ga. Tako da nama je važan i sudija. Najbolja je situacija zapravo kad se sva ta tri suda poklope i kad to bude nekako afirmativno za objekat koji smo napravili.